U naselju Balata u toku su radovi na asfaltiranju Jezerske ulice sa delom Ibarske. Ovaj deo je često bio problematičan u kišnom periodu kada je voda plavila ulice i obližnje kuće. Sada će stanovnici ovog dela grada dobiti i novu saobraćajnicu i trotoar. Uradili smo, odnosno 2. oktobar investirao vodovod, javno preduzeće Varoš u ovom delu ulice Jezerske i u Ibarskoj ulici. Radit ćemo kišnu kanalizaciju i presvući sa asfaltom, normalno sa uređenjem trotoara. Po ovim graničnicima koji su ovde na putu, koji su kvalitetno urađeni, znači sa strane će biti i zelena površina, sa strane će biti uređeni trotoari i kolovoz će biti presvučen asfaltom. Na drugom delu grada, u ulici Vojvođanskih brigada, radi se na uređenju parkinga i sređivanju pešačkih staza između parkinga i zgrade, a ujedno se rešava i problem voda koje su ranije odlazile ispod zgrade, a sada će rigolama biti usmeravane na drugu stranu. Ovo je neplanirano, jeste imamo projekat, ali nismo planirali da to bude u ovoj godini. Međutim, iz nekih okolnosti, a to je da smo gradeći pristup Bihaćkoj i Igmanskoj ulici uštedili određeni novac i taj novac smo iskoristili da bi ga uložili ovde i za sada je taj deo što se toga dela tiče u ovoj godini završeno. Sem toga biće sređene i zelene površine između parkinga i staza. Izvođač radova je beogradska firma Izotex, a investitor Varoš. Pored radova snima se situacija u gradu i na selima kako bi se sa kompletnom informacijom ušlo u planove za narednu godinu, kaže Lazin. Kada budemo pristupili planovima za iduću godinu, bude stavljena na papir i onda ćemo u skladu sa budžetom i sa mogućnostima odraditi planove, projekte i morat ćemo, s obzirom na budžet koji nam je manji, dosta manji u odnosu na raniji period, utvrđivati i određivati prioritete. I ovom prilikom bi još jednom zamolio građane da slobodno pišu, da slobodno dođu. Ja sam najavio da to bude petak od 8 do 10, kad sam ja tamo, nema nikakav problem da neko dođe, da sugeriše. Sve primedbe i predlozi od građana su dobro došli da bi pomogli u planiranju, kaže Lazin.